Jamme kise mom mi salmini kala hawrude o video be yeli yon sakitana video on muradu moƴƴuɗo e haray hiɗon andi ka réseau sociaux ɗo no ɗo nyamfenji no ɗo caafali no ɗo bonoji goɗɗo mijoto goɗɗum o wawla goɗɗum ɓe ƴetta ɓe eɓɓindira ɓe takkindira e goɗɗum fitum memmingol yolto yalta ko ɓe taƴatokaɓe ko kamɓe waɗi ha Ustaz Al-Husaini Dakar jooɗi ƴetti tan mum acciti kala programme ji mum waɗi leer e 30 minutes fitum miɗo wowli e nder yewtiran ko mi wowlata mi yi'i Ustaz Al-Husaini tigi no wowla wondema kepino harmi ɓe ƴetti kunɗon nandi ɓe takki ɗon bodo page maɓɓe on e chaîne maɓɓe on ma ɓe naɓani ɓe ɓeyni ndaregi ɗo fulɓe koni wowlde e ɗo kadi min yi'i bareji wondi ka réseau ɗi nyamfenji caafali ɓe ala barki yimɓe huɗaɓe ɓe ɓe ƴetti ceerno amen cheikhu amen tedduɓe amen moko baɓe amen kañum ko Cheikh Abdoul Hamid Ba takki ɓe e yewtere nde mi yewti komi toɗɗi sappi kamɓe sukaɓe yeruɓe on tigi caafali hooliɗi gonɗini penale moƴƴinaɗe heɓɓitaɗe damba e leydi fou e yimɓe fou e ca'e fou e kono alhamdulillah ila mi waɗi vidéo an o hanki ha joni taw goto waɗali vidéo concret waddi preuve palpable kala ɓe mottodiri mako fo haldi laɓe jamvi e haray ɓe yoton ɓe mawɓe men mako ɓe ngol kongol wona kamɓe men min fuɗɗi ngol nanirde ngol meeɗama nanede ngol meeɗama nanede ngol meeɗama wawlede ngol meeɗama sakede e kadi khutuba on depuis juma o waɗa min mi hawri e vidéo on e wela Allah ko wawlako kono mi ƴetti décision engagement fus mi ala wowlude batte on vidéo hay hunde mi wowlata boni moƴƴi mais mi ndari mi wattanila onon ɓe sukaɓe wonɓe ɗi réseau ji caafali bonoji gookiji ɗum piya ɓerɗe mo déjà voilà e kamɓe laɓe tigi hay almamiɓe maɓɓe ga gangune e he voilà laɓe ko jamfante voilà e voilà pour ma réaction ko ɗum waɗi ha mi waɗi réaction sina ɗum ila juma addi ka fewndi ɗen hanki balɗe jelu asewe ala tenen talata balɗe nayi menen neɓi ko min yi yewtere nde ɓe humpitike ɗo joni direct laɓe ton feƴƴi wondema kamɓe halfinaɓe ardagol dina kan wondema ɓe sanctionni mawɓe min tawaka min tawetake min tawtata meɗen kondani komin landi koyon jooɗo onon tigi e kamɓe tigi kasa kamɓe no wodi koɓe humpiti yaltina non men ko laaɓi ko honno yaltiningol kongol par ce que onon moko baɓe laɓe mawɓe laɓe e tawti kamɓe ceernoɓe wol on jooɗike on waɗi dialogue on hentinanimen nden toɓɓere pour une fois pour tous fiyonde surre par ce que no wodi ko fije no wodi ko jale hara wona sifangol kongol kaari en ko jamfante Allah wata ŋiñude hunde Allah wata añude hunde goɗɗo ƴetta ɗum takka yimɓe leydi fo goɗɗo ƴetta ɗum jalnori ça c'est inacceptable e wona ɓeɓe pita ɓiɓɓe pita ko jaɓata yimɓe yodanoɓe laɓe no jatti ɓe leyɗe penale Allah maraɗe superficie pita on no yara 1700 et quelque mètres carrés superficie laɓe on no yara ko 1100 et 1700 ɗum ko gotum ɗum no eɓɓidire haalaji moƴƴinaɗi menen komin landi onon moko baɓe ɓen wona sanctionnugol hunde ɓe bonna fus koko tawa no wowle ɓe wowli e kadi anni e maɓɓe on mi sikka ko moningol goɗɗo e ko ɓayru moƴƴinama ba kama e jama on si yolama fi jamfa ko fiɓe laɓe ɓen andi tete ele qur'ana no ara wowla jamfanako moƴƴi
ele labe ko andiraɓe dina e talibaku ko kamɓe nattante leɗɗe alarba e waliyaku e pewal ko honno goɗɗo ƴettirta jama fo wona o Espagne ɗo Mamma Saliu Bari e wosi goɗɗo wimo ko mo labe déjà ɓernde makko nden maƴa kisan bon e joni noon miɗo yide ɗo waɗi ɗum jalnori hiɗon ƴetti wa non min pagay woni pita no wiyede ɗo ala hakkil mamu wujjay telimile ko ñanne koyin ko komo labbe ko jamfante menen ɗum ko jalnori ye on n'est pas dedans mo bonnima inde bonnima jama bonnima zamanu kadi qur'ana no wiya ya ayyuhallazina amanu la takhunu allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Qur'ana wowli qur'ana noddi gondimɓe ɓen noddala min noddama an nodda Samba nodda Demba ko wi ko onon yo gondimɓe e labe non labe no mari gondinal jama labe on moko babe labe talibabe labe almuɓe labe no mari gondinal yiɓe tawa e ɗum noddandu Allah wiɓe tawn jamfo Allah jamfo ɗon nelaɗo jamfo ɗon hoolareji ɗi hoola ɗon par ce que jamanu yo tun jamfa ɓe anda hay kon woni nambara ɗum jamfa ko hooleɗa jamfoɗa hooleɗa firta goɗɗo accita fuu ara wañama mawba an jamfoɗa ɗum est ce que on jikkuno laɓa Allah wo watten jamfo dina makko kan jamfo den nelaɗo makko watten jamfo hakkundeji meɗen hara surtout hiɗen andi wa antum ta'lamuna onon tigi ɗon andi jamfa moƴƴa ɗon andi jamfa no boni nelaɗo tigi yetama fi nambara e probléme jamfa wa imma takhafanna min qaumin khiyana fa ambiz alayhim ala sawa Muhammad si a huli a ƴenƴike a sipsioni a sikkitike jamfa no iwrandema e feɓe halduɗa ɓuttu e pottal fa ambiz alayhim ala sawa an kadi bugo e maɓɓe décret wiwɓe ko halduɗen ko mi firti par ce que mi andi ko jamfa eɓɓuɗo e jamfa na ko boni jamfa na jikku moƴƴo goto jaɓatta heɓɓitagol haalaji dakina ɗum e tagefo ngo min jaɓata ɗum inna allaha la yuhibbu kulla khawwarin kafur inna allaha pelle tabiti Allah taguɗo jama o fo tagi leyde kammu o wi la yuhibbu kanko o yiɗata o faalaka o falƴitaka kulla inna allaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur Allah yiɗa kala jamfotoɗo kanko taguɗo mo inni mi yiɗa kala jamfotoɗo geddo me koma min takkata e an fi Paul ma Pierre Samba ma Demba no jamfima ƴetta ɗum takka yimɓe an fo menen min ƴetta ɗum jalnori haray min ƴettata ɗum ɗon min jaɓata e onon sikkuɓe ɓen vidéo an on ko mawɓe ɓen sappi ko fenande eɓɓuɗon onon ƴettuɓe ɗum takki e maɓɓe fo on fenay ko onon naninaɓe ngol konngol gonɗini ngol konngol hooli ngol konngol jaɓi ngol konngol onon ɓe mi hawti zamanu ɓe mi hawti gurdan générationnel ko onon mi woni yetade ko fenande on fija jala ɗon kadi min jaɓatamo laɓe wujja pita nyallal gotal hay cuɓal leydi hiɗo mari 1700 métres carré leydi menen meɗe mari 1100 carré ko ni ila lawwal laɓe no cukka fi mum no bonne dole mum no yewe meɗen andi fo si min jamfama no wiyama ko minen woni jamfantare mi anda ko honnu kakoyo min fanko min fankata ande kadi onon ɓiɓɓe laɓe kala ƴettuɗo ɗum jalnori ara o gaynali kala ƴettuɗo jalnori ko goɗɗo onon laɓe ko jamfante jalanɗamo e ɗum ara bu'idama ya andu a luuti ta goto e mon jaɓu jalnori gasi yoɓe wi laɓe ko l'école ko gonga laɓe ko l'école sa ari a jangay laɓe ko l'école ɗum holli laɓe ko ƴoyre si a ari min ƴoynete kono laɓe ko jamfante fenande min jaɓata ɗum haray onon karamokoɓe tintuduɓe ton talibaɓe ƴetti miijo e fondo wondema yo sanctionno Cheikh Abdoul Hamid Ba haray vraiment min tawta
min on do mi tawta fes mi tawaka e min ko an ko teddube an ko mawnube an mido filmunobe video on kono mi anda si bay mido acci Samsung an on labe comportement hawnudo lam mo mi yibe wadi ka fatunde ton mi wadi telephone an on mi filmi mi banni moja kono fi kala laaba ko angal laabu gonga hanno mi partaza needi e tippitare subhanallah tippitare no mino be gerdata non e kabe ari be toli don hakkunde gi jama e kambe julni jumaw daddule no wada mokko baabe teddule no wada e be eviti dum non fu kabe ari be jodi don be cippintini ma sama bouleverser sama marqué ko mokko ba dey ko aaden Allah dey parce que si goddo sina aaden Allah o wada ta cippitare makko ko doloki mawnintinare e teddungi aduna o dabbata are menen meden tori on sabu Allah e nelal men jejiri on Allah yiltite desio mon jumaro do yobe julnu men jejiri on dum Allah onon mawbe labe menen ko men faala ko yon gundo noddo mediaji di wado yewtere wiyonden yewtere on tori ke bibbe labe kala kabe woni tabe nunnan dum hay e goto e jibinande gine tabe jaban dum hay e goto yaltina non men wonde ma dum ko hebbitandeji fenandeji ko aybe sinji menen ko dum men faala nande wona kambe fuddi ka hande ka hattata hande onon non gasa moko baabe ben mawbe labe ben talibabe ben on fotti on honki tabal on wi on tonga on hirsu no menen no jonna men fiorti kono koko waddon do sanu dona rien ko humiliation total are men salmini on bandra Allah beedi ja jaraba en ari haka lawo ga pani essence taxi moto yetta goddo wanda lawo ngo wanda hodongo ngonata e mesirgol mburi ko yobadi mabito wattaydi foton ino mo loyi 3 litre no men ari ado maro sankete ko joni sanko ben déjà no kalladde mo yeyi kasare ga kadi dabboygol essence